that the Ayatollah is dead. Iyi ni Dezo Motive 24 turakanda subscribe na kukamenyetso kandi to subscribe kugira ngo uzajye ubu wa mbere mu kubona makuru agezweho yako kanya. Amakuru agezweho yaka kanya aravuga ko umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei iciwe mu bitero bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel byagabye kuri Iran ku itariki ya 28 Gashyantare 2026. Abayobozi bo muri Israel babwiye ibitangazamakuru ko Ayatollah Ali Khamenei yishwe ndetse ko n'umurambo we bawubonye. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yavuze ko urugo rw'uyu muyobozi w'ikirenga Ayatollah ngo barwangirije bikomeye. Haraho yavuze ati uyu munsi twangije urugo rw'umunyagitugu Khamenei ndetse dufite n'ibimenyetso ko uyu munyagitugu atakiriho. Muri iki gitondo twishe n'abasirikari bakuru bakomeye bo mu mutwe wa Revolution Guard n'abahanga mu gutunganya ingufu za nucleaire ndetse tuzakomeza mu minsi mike iri imbere tuzagaba ibitero ku bihumbi by'ahantu hatandukanye hubu butegetsi bw'iterabwoba. Urupfu rwa Ayatollah Ali Khamenei ndetse rwemejwe na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump abinyujije kuri Truth Social yashinze, aho Trump yavuze ko umwe muri basekibi babayeho nko mu mateka yapfuye. Ubu ngo subutabera buhawe abaturage ba Iran gusa ahubwo bunahawe abanyamerika bose n'abandi baturage bo mu bihugu byinshi byo kwisi bishwe cyangwa se bahemukiwe na Ayatollah Ali Hossein Khamenei yavutse ku itariki ya 17 Nyakanga mwaka 1939 avukira i Mashhad muri Iran. Byumvikana ko n'ubundi yapfuye afite imyaka 84. Nubwo ku ruhande rwa Iran bo birinze kugira icyo batangaza ku rupfu rwe ndetse bakagaragaza ko bamwe mu bayobozi bavuze ko Ayatollah akiriho kandi agihumeka. Uyu Ayatollah yabaye umuyobozi w'ikirenga wa Iran mu mwaka 1989 nyuma y'urupfu rwa Ayatollah Khomeini wabaye perezida wa Iran mu mwaka 1981 kugeza mu 1989. Isirikari kandi cya Israel cyatangaje ko cyanahitanye abasirikari bakuru ba Iran barindwi barimo Shamikhan, Mohammed Pakul, Saleh Assad, Mohammed Shilazi, Azizi Nazaladeh na Hussein Jabani Amelia ndetse cyanahitanye Reza Mozafari Nia. Iyi ntambara kandi yanahitanye abandi banya-Iran benshi, aho umuryango ukora ibikorwa by'ubutabazi muri Iran, Iranian Red Crescent Society, watangaje ko bitero byagabwe mu ntara 24 zose za Iran bimaze guhitana abantu 201 mu gihe abandi 747 bakomeretse. Iranian Red Crescent Society yatangaje ko ifite amatsinda 220 yashyizwe ku masite atandukanye agamije gutabara abari mu byago. Mu bishwe barimo abanyeshuri 108 baguye mu gitero cyagabwe ku ishuri ribanza ry'abakobwa riri mu mujyi wa Minaba mu ntara ya Hormozgan ni mu majyepfo ya Iran. Umuyobozi w'uyu mujyi Mohamed Ladmer yavuze ko muri iri shuri harimo abanyeshuri 170 ubwo ibitero byagabwaga ndetse bikizerwa ko bashobora no kwiyongera cyane uwo mubare w'abahitanwe n'ibyo bitero. Mu gitondo cyo ku itariki ya 28 Gashyantare 2026 mu murwa mukuru wa Iran Tehran no mu yindi mijyi ikomeye nka Isfahan, Kalajani ndetse na Khamshav humvikanye urusaku rwinshi rw'ibisasu. Bidatinze Minisitiri w'ingabo wa Israel Katz yatangaje ko igisirikare cyabo cyatangije ibitero cyiswe Operation Roaring Lion bigamije guca intege ubushobozi bwa Iran bwo gukora intwaro kirimbuzi no kurinda akaga gashobora kurwira abaturage bayo. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump nawe yavuze ko bari mu ntambara ikomeye muri Iran nyuma y'uko Israel nayo itangaje ko yagabye ibitero Iran nayo nk'uko yari yabiteguje mbere yagabye ibitero ku nyungu za Israel na Amerika ziherereye mu bihugu bitandukanye byo mu burasirazuba bwo hagati nka Qatar, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Kuwait, Bahrain ndetse Jordani na Arabia Saudite ndetse na Iraq. Ishami rya gisirikari cya Amerika ryo mu burasirazuba bwo hagati ryagaragaje ko ryagabye ibitero bya misile n'indege z'intambara zivuye ku bwato bunini bwa Amerika buri muri kiriya gice.
mu itangazo iyi CENTCOM yashize kuri Twitter yakomeje ivuga ko nk'uko perezida yabivuze intego yabo ari ukurengera abanyamerika binyuze mu gukuraho ibyago biterwa n'ubutegetsi bwa Iran. Banavuze ko perezida yategetse ko hakorwa ibikomeye ndetse ko iyi CENTCOM iri kugaba ibitero nabyo bikomeye. Ibiro bya perezida wa Amerika byatangaje ko Donald Trump yavuganye n'abayobozi b'ibihugu birimo Arabia Saudite, Qatar, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu n'umunyamabanga mukuru wa OTAN Mark Rutte. Ibi bihugu rero birimo na Qatar byasabye abakozi ba leta gukorera mu rugo, mu gihe Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu zo zasabye abaturage bayo kuguma mu bwihisho. Ingendo z'indege mu bihugu byinshi byo mu burasirazuba bwo hagati aho zahagaritswe. Mu yandi makuru agezweho, ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bwatangaje ko impanuka y'ikamyo yabereye mu murenge wa Gisenyi mu karere ka Rubavu kuri tariki ya 28 Gashyantare 2026 yahitanye abantu 11. Ni impanuka yabaye mu masaha ashyira isaa 8 z'igicamunsi mu murenge wa Gisenyi, akagari ka Nengo, mu mudugudu wa Nyaburanga. Ni impanuka yatewe n'ikamyo yagonze ivatiri na moto n'abaturage bagendaga ku ruhande rw'umuhanda, hapfa 11. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu Murindwa Prosper yabwiye ibitangazamakuru birimo n'igihe kw'iyo kamyo mu bwoko bwa benzi yagonze moto yari iriho abantu bahita bitaba Imana. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburengerazuba SP Sylvestre Twajamahoro yabwiye ibitangazamakuru ko impanuka yatewe no kutaringaniza umuvuduko ko wari utwaye iyo kamyo. Amakuru iki kinyamakuru igengo cyamenye nuko abari bari muri iyo kamyo bo batapfuye. Umushoferi wayo ngo yakomeretse bikomeye mu gihe abandi babiri bari kumwe bakomeretse byoroheje. Imirambo y'abitabye Imana yahise ijyanwa mu bitaro bya Gisenyi, ari nabyo biri kuvurirwamo abakomeretse. Mu yandi makuru agezweho nuko ihuriro AFCM 23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo naryo ryemeje urupfu rwa Colonel Willy Ngoma, wari umuvugizi w'iri huriro uherutse kwicirwa mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Byatangajwe ku mugoroba w'iri tariki ya 28 Gashyantare 2022 umuvugizi wa AFCM 23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwarenze ku gahenge impande zombi zari zemeranyijwe, ahubwo bushoza intambara yeruye kuri AFCM 23 igamije kwica abasirikari b'uyu mutwe n'abasivile bigizwe mu ruhare na za drone. Ati ko kutubahiriza gahenge byatwaye umwe muri ba ofisiye bakuru bacu b'igisirikari kigamije impinduka, Congolese Revolutionary Army, Colonel Willy Ngoma witabye Imana ku itariki ya 24 Gashyantare 2026, ndetse ngo gushotorana gukomeje no gutwara ubuzima bw'abantu babo b'inzirakarengane. Yakomeje avuga ko ibyaha byakozwe bitakwirengagizwa ndetse ababikoze bagomba kubihanirwa, ko ibyabaye byabongereye ubumwe bikabibutsa n'inshingano basangiye. Kanyuka yavuze ko inshingano zabo ari ukurinda abasivile n'abasirikari b'iri huriro mu bice byabohowe. Kanyuka kandi yibukije uburyo mu byumweru byinshi AFCM 23 yamaganye ndetse ikanatanga impuruza ku bafatanyabikorwa bayo bari kugira uruhare mu biganiro by'amahoro ibijyanye n'uburyo Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakomeje kutubahiriza agahenge bikanajyana no kwica abaturage bo mu bice bituwe cyane. Kanyuka yavuze ko nubwo hatanzwe umuburo byose byateshejwe agaciro, ibigaragaza uburyo ababuriwe batarajwe ishinga no kurinda abaturage no guhosha imirwano. Yagaragaje ko nubwo Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yiyemeje kwica abaturage bayo, AFCM 23 izakomeza kuba hafi y'abaturage ndetse irajwe ishinga no gukomeza ibiganiro by'amahoro, ari nako irinda abaturage ndetse n'ibyabo. Amakuru akavuga ko Colonel Willy Ngoma yarashwe na drone y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo agana saa 9 z'urukerera ku itariki ya 24 Gashyantare 2026, ubwo we na bagenzi be bari ku rugamba bahanganyemo na Leta ya Kinshasa. Ibice bikikije Rubaya bimaze iminsi biberamo imirwano yatangijwe n'imitwe iba mu ihuriro Wazalendo irimo SMC, FDP, Laija Mutomboki ndetse na Paleko FFF. Ibyatumye AFCM 23 yoherezayo abarwanyi bongerera imbaraga bahasanzwe. Colonel Ngoma yamenyekanye nk'umuvugizi wa AFCM 23 ubwo uyu mutwe yasubukuraga urugamba mu Gushyingo 2021, nyuma yaho ibiganiro byahuzaga bawuhagarariye na Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bidatanze umusaruro. Mu gihe Colonel
Wiringoma yari muri izi nshingano yumvikanishije impamvu we na bagenzi be bongeye gufata intwaro zirimo kuba abanyekongo bavuga ikinyarwanda cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi bari bakomeje kwicwa mu gihe abandi baheze ishyanga. Inshuro nyinshi FCM 23 yabaga yafashe ibice by'ingenzi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Goma na Uvira. Colonel Ngoma yabaga ari mu ofisi bakuru ba mbere bahageraga bagahumuriza abaturage. M23 gitangira urugamba, Wiringoma yari afite ipeti rya major. Yaje kuzamurwa mu ntera muri Mutarama 2024 hashingiwe ku budashyikirwa bwamuranze mu kuzuza inshingano. Shuti bakunzi ba Dezumu TV 24, aya niyo makuru yaragezweho kuri uyu munsi. Andi makuru azajya bageraho ko agezweho nitwe ba mbere tuyabona ndetse tukayabagezaho. Turakanda subscribe na kamenyetso kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'ibindi biganiro ndetse n'amakuru yihuse utasanga ahandi. Bye.